Ngazam sanibonani intwana encane yeMath lena from KWV Education. So namhlanje ngifisa sibheke ama-true function okuyinto ongayibhali. Ngiyazi wena a12 plus or minus 15 awunqeni ukuthola 0. So ake silungise. So okokuqala ngifuna sikhulume ngegraph ka-sine no-cos ngifuna ukwaxuba. Okay, okokuqala khona nansi into ethi f at x ihlezi shy. Yini kahle u-f? U-f i-naming ye-graph, then u-f of x u-y. U-f naming u-f of x u-y. Yena usuke lingana ngizokwenza i-example ngalokhu u-a sine of course kuba kuthanda yiphi u-sine into b x minus p plus q bese iqale nike umsebenzi ka-a umsebenzi ka-a u-actor u-a uya-actor u-b uya-affector u-p i-shift u-q i-shift again uya-actor uya-affector i-shift. So ake siqale nike sibheke yini sithi uya-actor futhi u-actor njengani. Khona into thina ke sikhumbulayo esibiza nge-amplitude. I-amplitude yini? I-amplitude i-half distance between i-minimum ne-maximum. Amplitude i-half distance between minimum and maximum. So i-amplitude yethu thina sihlezi isimple ke ihlezi i-positive ngokuqala and ihlezi i-positive value of a. Should u-a wethu ingaba negative but thina sinithatha a positive. Oh, should u-a umsebenzi wakhe u-actor njenge-amplitude. Ngiyamuva la siye kuyi-maximum, sorry, i-minimum. I-minimum u-y omncane nabo bonke, u-y omncane nabo bonke. So uma bethi wena une-minimum should wena unento encane. So i-minimum yakho iyohlezi iyi-negative amplitude. I-amplitude yakho uma ukuthi u-2, amplitude yakho uma ukuthi u-3, amplitude yakho uma ukuthi u-4 should uthi negative leyo amplitude. Then bese uyiplaza ne-value ka-q njengoba injalo. Ne-value ka-q uma ukuthi u-negative 1 should uthi plus negative 1. Ube careful lapho. Then ngiyamuva la. Then ufuna sibheke i-maximum. I-maximum yona u-y omkhulu kunabo bonke. So lana izothini? Izothi i-amplitude yethu njengoba injalo futhi izothi positive a, noma positive a amplitude plus i-value ka-q. I-value ka-q nayo la uyifaka njengoba injalo. Then asmoveni sobheka i-range. I-range yona yini i-range? Kahle sobheka ama-values ka-y lapho i-graph yakho khona ungahle uyithole khona. Kahle i-range ne-domain sinenkinga khona ngoba wena ilokhu kudida ukuthi i-range obusubheka o-x, i-range obusubheka o-y, noma i-domain ubheka o-x noma i-domain ubheka o-y. Asilungiseni. Khona ubheke x, khona ubheka o-y, khona i-range, khona i-domain. Okokuqala, ubani ufika kuqala u-x no-y? Okokuqala ufikayo u-x kulandele u-y. Ubani ufika kuqala u-d no-r? D for domain, R for range. Ufika kuqala lapho u-d kulandele u-r. Oh, shuthi i-domain uzobheka ama-x values, i-range uzobheka ama-y values. Mhlawumbe lapho usulaphekile. Then i-condition ye-range ithi ngaso sonke isikhathi mawufaka uboqala ukufaka into encane. Ngaso sonke isikhathi mawufaka uboqala ukufaka into encane. Ngoba once waqala ngento enkulu ngiyakuthembisa ngeke uphinde ulithole imali la kwi-range. So asibhekenini ithi y is an element of or aka-sine no cos eyohlezi ithi y is an element bese la iqaleni ufaka i-minimum ngoba ngaso sonke isikhathi mawufaka uqala ngayo then bese ugcina ngani nge-maximum. Okay, ake silungiseni-ke la ma-square brackets asho into ethile. So please musa-ke wena ufaka lama-open bracket, faka ama-square bracket ngaso sonke isikhathi la kwi-range ka-sine no-cos kuma-trig function. Then asimuveni lana sekwenye into ebizwa nge-period. I-period-ke ingachazwa kahle amantombazane but asisheshiseni sichaze. I-period ama-degrees athathwe i-graph ucomplete i-single wave. Ama-degrees athathwe i-graph ucomplete i-single wave. So kwi-graph ka-sine no-cos iyohlezi i-360 period yakho uyathanda kwi-graph ka-sine no-cos iyohlezi u-360 ngaphandle ma i-affectekile. Hayi konje ubani onomsebenzi lana umsebenzi wakho u-affect u-b. Oh shuthi ngaphandle ma i-affect u-b shuthi i-period yethu iyohlezi u-360 divided by b kwi-graph ka-sine no-cos kuphela. Then asimuveni-ke la sobheka i-step la sibheka manje i-step cishe abhala no-father sorry la i-step yini umsebenzi waso. I-step usubheka ukuthi i-graph yakho kumele ishane ngama-degrees amangakanani ukuze kuzotholakala ama-y values ashaya khona ngqo. Ama-values ka-y ashaya khona ngqo njengo-0.5 u-1 u-1.5 u-2 u-2.5 u-3 kanjalo. So yona usuke uzothini i-step? Kwi-step usuke uzothi period oyitholile, hayi 360 but period oyitholile.
mawukuthi mhlawumbe u-b wakho ebe u2 then wathi 360 divided by 2 wathola 180 shuthi i-period yakho usi-180 shuthi la ku-period uzofaka 180 bese udivide ngokuthi ama-quadrant mangakhi ku-Cartesian plane then ngokwazi ukuthi uvele thenge kwa-mathematics awu-4 shuthi uzothi period divided by 4 ngaso sonke isikhathi shuthi i-step sothi period divided by 4 ngeke sizeshintshe i-step ngisho bethu yiphi igraph eka-tan eka-cos eka-sine uhlezi ithi period divided by 4 then ake ukuthi mhlawumbe lokhu uma ukuthi usuyakubona akuthi umuve kancane ngiyokwenza ama-examples akhona la khona uzokwazi ukuthi ukwazi ukuyenza manje ke lento athi umuve njengamanje sengiyowenza ama-questions wenza i-question eyodwa ukuthi ngisuthi yonke lento siyenza kanjani. So I hope lento uyi-understandile kancane then ake simuveni-ke manje sinayo futhi igraph ka-f iyo le graph lena eka-f kodwa manje umehluko ukuthi sesinanansi into sesino negative 2 cos 3b minus 4 minus 40 no minus 45 plus 2 then asiyenzeni-ke futhi angithi plus 1 ngoba unedrama plus 1 so okokuqala kumele sikhiphe i-amplitude yethu khumbula iyohlezi u-positive value of la inombolo lana negative 2 shuthi i-amplitude yethu izoba positive 2 then ngemuva la khona into ebizwa nge-minimum. I-minimum isilo thina sathi i-negative amplitude i-amplitude yethu uba u2 shuthi izoba negative 2 plus i-value ka-q nhlahla leyo u-positive 1 then ngathi ngiyakubona ubhizi ne-calculator uthole negative 1 then lana sike sithola ngenini i-maximum then la kwi-maximum usuke uthi amplitude njengoba injalo futhi u-positive 2 uyiplaza ne-value ka-q positive 1 i-answer yakho kuyoba u3 then i-range yakho sitheyini i-condition ye-range yaso sonke isikhathi mawufaka qala ufake into encane into encane kuyohlezi kuyi-minimum i-minimum yethu-ke lana ithi u-negative 1 maps i-maximum yethu u-positive 3 then i-range yethu le then bese kuba i-period ekabani igraph eka-cos eka-sine no-cos ngiyakhumbula ihlezi u-360 divided by into affected ubani o-affected sorry u-x la sengikhohliwe then ubani ko-affecte u-x lana ubani ophazamisa u-x umuntu ophazamisa u-x ilo-3 shuthi divided by 3 ubhizi wena uthola u-120 degrees then bese kuba i-step usuke uzothi i-period uyitholile i-period yethu njengamanje u-120 uyidivide ngo-4 u-120 divided by 4 the answer is 30 if I'm not mistaken 30 degrees so iyona into yakho siyenza kanjena-ke lento so ake ngikhulume kakhulu-ke manje nganayo ivelu mhlawumbe wena ngingakhulumi ngayo uyabona lo u-q i-y shift then lo u-p i-x shift kodwa ngifuni-ke milokhu ibamba kanjalo uthi u-q i-y shift u-p i-x shift no ubani oseduze kwa-x kuphakathi kwabo bobabili u-p noma u-45 oseduze kwa-x shuthi le nombolo eseduze kwa-x hhayi le ethanzane no-x but le eseduze kwa-x ehlukaniswe yisayine u-plus or minus no-x uma likhona i-bracket cela sibambeni kanjalo then le nombolo lena yini umsebenzi wakho ukushifta igraph yakho along the x-axis njalo into ohlezi ibhayizisa wena ilento eseduze kwakho nawe uyayazi ke lento eseduze kwakho ukuthi ubhayizisa kanjani so lona uthini-ke ngoba ethi nje u-minus 45 ubhayizisa u-x kushuthi uzoyisa u-x kwa-right ngoba yenethu uya kuphi kwa-negative so khumbula ngokwenamba line u-negative ungapha u-positive ungapha so ngoba lena isi-negative ngokomthetho kumele ngabiyale but uyambhayizisa lo le graph igcina ishifta iya kuphi kwa-right ngama-unit amangakhi awu-45 kushuthi lo ubhayizisa u-x ngaso sonke isikhathi uma ngathiwa lona beku-positive ibingekiyi kwa-positive ibizoyela kwa-negative how many units ku-45 kodwa ngoba i-negative izoya kwa-right shuthi uma iya kwa-right izobheka le igraph yakho izoshifta iye le ngoba i-negative how many units ku-45 unit then I hope uyayibona le so manje cela ukumuva ngithinte ukuma kwayo igraph ka-sine no-cos ukuze ingakudidi ngicela ukuthinta ukuma kwayo igraph ka-sine no-cos ukuze ingakuniki inkinga kusasa then igraph ka-sine ngiqale ngayo kuzokwenzeka u-a wakho ebe negative kuzokwenzeka u-a wakho ebe positive so ake ngiqale kanjena-ke if u-a ka-sine e-positive igraph ka-sine uzoyibona ukuthi isuke la isuka khona iphakame lapho u-a wakho uzobe e-positive
A izosuka la graph ikhuphuke u-A wakho u-positive. Then asibhekeni u-A wethu manje uma e-negative kwi-graph ka-sine. Graph ka-sine u-A ma negative izosuka yebo i-graph yakho kodwa izosuka manje ishone phansi. U-A wakho negative. So angazi uma uyabona ukuthi mnandi kanjani ukuba kuyabheda ukuba negative, umnandi kanjani ukuba positive. Angazi uma uyibonela kumnandi ukuba positive izwa ngami. So ngicela ukumuva lana ngiyothinta i-graph manje ka-cos uma i-positive, i-graph ka-cos le uma u-A wakhona e-positive. Uma u-A ka-cos e-positive, i-graph yakho izosuka kwi-maximum. Yehle ithi minimum, iphinde ikhuphuke ithi maximum. I-full wave lena ka-graph ka-cos uma u-A wakhona e-positive. Ake siyibhekeni futhi yona futhi ka-cos uma manje u-A ese-negative. U-A u-negative kwi-graph ka-cos. Isizosuka kwi-minimum yakho ikhuphuke ithi maximum, yehle ithi minimum. Lena i-full wave graph ka-cos uma u-A e-negative. I hope lena uyayibona. Lena sibhekeni lana-ke kodwa. Leli point elila phezulu u-Y wakhona uyena osinika i-maximum. Lo point elila phezulu u-Y wakhona uyena osinika i-maximum. Leli point elila phezulu u-Y wakhona uyena osinika i-maximum. Leli point elila phezulu, leli point elila phezulu ilona lesinika i-maximum. Then la aphansi yona u-Y wakhona uyena osinika i-minimum, 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 nalana u-Y wakhona uyena osinika i-minimum. Shuthi o-Y balana basinika i-minimum kanti o-Y abaphezulu basinika i-maximum. I hope uyayibona-ke leyo. So la ukuyibheka kanjena ngoba kuzokwenzeka unikwe i-graph bese kuthiwa khipha i-amplitude wena, kuzokwenzeka unikwe i-graph kuthiwa khipha i-shift wena. So ake sibhekeni ukuqala. Nayi i-graph yami-ke le. Ihamba kanje le graph, ihamba kanje, then lona u2 lona negative 1. So ake sibhekene kokuqala. Okokuqala ithi khipha i-minimum, okwesibili i-maximum. So i-minimum izoba bani? I-minimum isimple u-negative 1, i-maximum ilula, i-maximum u2. Then asihambise kwi-range. Then i-range ke ngani la inenkinga-ke la ngoba sesine-graph. I-range isinenkinga nje enkulu and niyahluleka ukuyithola, kodwa sibhekeni ilula kanjani. I-range khumbula i-condition ithi ngasonke isikhathi mawufaka qala ufaka into encane la negative 1. Shuthi uzothi negative 1 maps into enkulu 2 shuthi nawo 2. Then bese kuba-ke inayibhoza i-amplitude. Ungalenzi iphutha lokubheda i-amplitude kule graph. I-amplitude kahle hle sithi thina suke si-minimize i-stress. I-amplitude suke si-minimize i-stress. Uma mina njenge-amplitude noma mina njengomzali ngizosusa umini ngimsusa phezu kwa-max, awusezwa, ngisusa umini ngimsusa phezu kwa-max, ngigwema ukuthi umini aphindeke kabili. Ngiyamsusa umini ngimsusa phezu kwa-max. Shuthi umini ebese ngaphezu kwa-max, that's why ngimsusa. So ake sibhekeni i-amplitude ithi ngizosusa umini ngimsusa phezu kwa-max. Ngisusa umini ngimsusa phezu kwa-max, ngigwema ukuthi umini aphindeke kabili. Ake sibhekeni yale graph i-amplitude. I-amplitude yale graph izothi maximum. I-maximum yakhona u2 minus i-minimum. I-minimum yakhona u-negative 1 all over 2. Then your answer will be 1,5. I-positive. Vele i-amplitude akwenzeki ibe negative. So lena i-amplitude yakho. So ithi maximum minus minimum all over 2. Ususa umini, uyamsusa umini phezu kwa-max ugwema ukuthi umini aphindeke kabili. Then ake emuveni-ke kwi-graph ka-tan. I-graph ka-tan indlela enedrama ngayo. Lela ukuyiqala nge-graph nje i-graph ka-tan. I-graph ka-tan ngendlela enedrama ngayo uyakwazi impela ukuthola 0 kwi-graph ka-tan and nawe uyabazi uthisha kakhulukazi laba bakho abanqeni nje ukuyeqa kanjalo noma benze i-question eyodwa leyo abayifunda encwadini leka-caps bese beyayidlula. So ake sibhekeni-ke thina ngoba into ehlezi ibuzwa kakhulu i-graph ka-tan. So na into ebalulekile kwi-graph ka-tan, i-graph ka-tan inama-asymptote. Then ngidweba nje kanjena i-graph ka-tan ngamabomu ngenzela ukuthi unothise nansi into. Ake sithi mhlawumbe i-graph lena eka-g of x is equal to negative, so is equal to 2 tan x, 2 tan x. Then asibhekeni lana no-2 lana no-negative 2. Then asiqhubekeni senze le nto ade siyenze lana. Ake sikhipheni i-amplitude, siphinde sikhiphe i-minimum, siphinde sikhiphe i-maximum, bese sikhipha i-range, bese sikhipha i-period, bese sikhipha i-step.
lezinto lezo minimum maximum step izinto enokubuzwa so but ayijwayele but siyabuzwa kodwa nje showcase amplitude range period lokhu kubuzwa kakhulu kuwo wonke ama grade trigonometry from grade 10 uzofika ka grade 12 into ebuzwayo so i-amplitude yethu kule graph ngiyazi ukuthi uzohluleka ukuyithola ngiyazi wena ngegram uzosuka ukuthi u2 anguyeke i-minimum uzothi -2 angushiye futhi i-maximum uzothi +2 angeke uyeke nje ngiphume kuwe then i-range uzothi y is an element of -2 maps 2 ake siqale phansi sibhekeni i-minimum yakho ubani uminimum uwayo umncane makukhumbula so uwayo umncane lana buka na igraph buka lana ezantsi uyabona ithi yaqhubeka ishona phansi so i-minimum yethu lana -infinity i-minimum yethu leyo ishona phansi igraph ishona phansi izifike nami la ingasikhona so uzothi -infinity kanjalo ne-maximum i-maximum i-arrow le isho ukuthi igraph yami isaqhubeka ishone phezulu so izoba +infinity kusho ukuthi igraph yami ikhuphuka izofika +infinity then i-range izongixaka la kodwa ukuze ibe simple ngaso sonke isikhathi ayithi nje y is an element of all real numbers futhi izowathinta onke ama-value ka-y engiwacabanga nawo wacabangayo so bese sizalana ku-period u-period wethu umnandi i-period lethu lana ithi 180 divided by i-value ka-b then i-step sithi period njengasekuqaleni period all over i-number of quadrant u-4 then into esaselenayo lana i-amplitude alana ubani ngaso sonke isikhathi ngane yami i-amplitude alana yohlezi ingu-infinity cela ubambe nansi into lokho kula ekuqaleni konke lokhu kuyohlezi kunje kwi-graph ka-tan ngisho bethiwa kumi kanjani kodwa kuyohlezi kukanje ngisho bethiwa i-graph ka-tan imi kanjani ngisho bethiwa iyiphi ivili la kodwa i-graph ka-tan i-amplitude yakhona yohlezile i-minimum yohlezile maximum yohlezile i-range yohlezile then sibhekeni-ke lana ukuthi why i-amplitude yethu iphuma kanje uma uthi mhlawumbe wena uhappy uma ngithi minimum ne-maximum kanje shuthi waba happy la uma uthi uvumelana nami kule minimum ne-maximum shuthi i-amplitude yethu ngeke sisebenze kakhulu ake sizameni khumbula i-amplitude ukuthi ithi maximum minus minimum so i-maximum yethu +infinity minus i-minimum yethu -infinity all over 2 i-amplitude then ithi maximum minus minimum so la ngithe infinity maximum minus formula sign formula minus sign le minus -infinity minimum all over 2 then asiqhubekeni so infinity lona negative positive now infinity all over 2 x plus x 2x y plus y 2y infinity plus infinity 2 infinity all over 2 laba amakhansela then kusala u-infinity so i-graph ka-tan ngaso sonke isikhathi amplitude yakhona kuyoba u-infinity I hope le ngiyibona kakhulu and imnandi so cela uyenze kakhulu lento ngoba iyona into esiteke inkinga kakhulu kuma trig function siyabonga kakhulu ngazama Facebook TikTok Instagram intwana encane yonke inkundla zokuxhumana siyabonga